ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Uburusiya bushinja Ukraine igitero cya drone cyahitanye abasivili. Umuryango Akadomo Rwa uravuga ko abantu 7 barimo abana 3 bapfiriye mu gitero cya drone cyagabwe ku mucanga ukorerwaho ubukerarugendo mu ntara ya Krasnodar mu majyepfo y'Uburusiya. Abandi 40 bakomerekeye muri icyo gitero, aho 17 bo bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho. Ubuyobozi bw'iyo ntara bwatangaje ko drone yakubise ahantu hari hateraniye abantu benshi bari baje kuruhukira ku nyanja y'umukara hafi y'agace ka Alikpo Ospovika kamenyerewe nk'ahantu hakunda gusurwa n'abaharuhukira mu bihe by'impeshyi. Amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza drone igana aho hantu bari bateraniye ku mucanga mbere y'uko habaho iturika. Guverineri wa Krasnodar Venia yashinje Ukraine ko ariyo yagabye icyo gitero, avuga ko cyari kigambiriye kwibasira abasivile. Ku ruhande rwa Ukraine nta tangazo riratangazwa rigira icyo rivuga kuri ayo makuru. Ibi bibaye mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine ikomeje gufata indi ntera, aho impande zombi zikomeje gukoresha drone mu bitero byibasira ibikorwa remezo, ububiko bw'intwaro n'ibindi bikorwa bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare. Iyo ntambara yatangiye muri Gashyantare 2022 ubwo Uburusiya bwatangizaga ibikorwa bya gisirikare muri Ukraine. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Ibitero bishya muri Gaza biteje impungenge ku masezerano y'agahenge. Umuryango Akadomo Rwa uravuga ko Qatar, Misiri na Turukiya, ibihugu bihuza impande zombi mu biganiro byo guhagarika intambara muri Gaza, byamaganye Israel nyuma y'ibitero bishya bivugwa ko byahitanye nibura abantu 18 muri ako gace. Ntabwo haramenyekana neza niba bapfuye bari abasivili cyangwa abarwanyi. Abahuza bavuga ko ibyo bitero bya Israel bishobora kudindiza cyangwa gusubiza inyuma amasezerano y'agahenge yarari mu biganiro. Mu gihe umutwe wa Hamas ukigenzura bimwe mu bice bya Gaza, Minisitiri wa Israel ushinzwe ingabo Israel Katz yavuze ko ingabo z'igihugu cye zimaze kugenzura hagati ya 60 na 70% by'ubutaka bwa Gaza mu rwego rwo gusenya imiyoboro yo munsi y'ubutaka ikoreshwa na Hamas. Ku cyumweru Katz yavuze ko ingabo za Israel zitazava muri Gaza mbere y'uko Hamas yemera gushyira intwaro hasi. Ku rundi ruhande, Hamas ivuga ko Israel ari izabanza guhagarika ibitero byayo mbere y'uko yemera gushyira hasi cyangwa kwegurira abandi intwaro zayo. Ariko ibi ni ibiki biri kubera hirya no hino ku isi? Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Trump yihanangirije Iran aya mahirwe ya nyuma mbere y'izindi ngamba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cya Iran gifite amahirwe ya nyuma yo kwemera amasezerano Amerika ishaka kugirana nayo mbere y'uko hafatwa izindi ngamba zikomeye. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Washington ku wa mbere w'iki cyumweru, Trump yavuze ko ibiganiro hagati ya Washington na Tehran bikomeje, nubwo abayobozi ba Iran bo batangaje ko nta biganiro biri kuba hagati y'impande zombi. Trump yavuze ko yifuza guha Iran amahirwe yo kugera ku masezerano, agaragaza ko adashaka guhita afata icyemezo gikomeye mbere y'uko inzira y'ibiganiro igeragezwa. Ati, turacyari mu biganiro, aya ni amahirwe ya nyuma bafite yo kwemera amasezerano meza. Ndashaka kubaha amahirwe yose ashoboka mbere y'uko hafatwa izindi ngamba. Yasobanuye ko icyemezo cyo gukomeza ibiganiro cyafashwe nyuma y'ubusabe bwaturutse mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, harimo Arabie Saoudite, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar n'ibindi, byifuza ko hakomeza gushakwa umuti binyuze mu nzira y'ibiganiro. Nk'uko Trump yabivuze, imwe mu ngingo y'ingenzi iri ku meza niyo gushaka uburyo umuhora Hormuz wakongera gukora neza, ikaba inzira y'ingenzi inyuzwamo ubwikorezi bwa peteroli n'ibicuruzwa byinshi byoherezwa ku masoko mpuzamahanga. Yongeyeho ko ikibazo cyo kongera gufungura uwo muhora gishobora gukemuka mu gihe gito, ariko ko ibiganiro birebana na gahunda ya Iran ijyanye n'ikorwa ry'intwaro kirimbuzi bishobora gufata igihe kinini mbere y'uko igerwaho. Ibi bibaye mu gihe umwuka ukomeje kuba mubi n'ubundi hagati y'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bwa Iran bukomeje guhakana ko buri mu biganiro na Amerika. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran, Ismail Baqei, yavuze ko igihugu cye kiri kuganira na Oman gusa mu koroshya urujya n'uruza rw'amato mu muhora wa Hormuz. Baqei kandi yavuze ko hari intambwe imaze guterwa ku masezerano yerekeye inzira amato azajya anyuramo, ariko ashimangira ko ibyo bitavuze ko umuhora Hormuz wafunguwe burundu ngo usubire gukora nk'uko byari bisanzwe. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bwa mbere icyorezo cya Cyclospora cyishe abantu muri Amerika. Abayobozi muri Leta ya Michigan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ko abantu 2 bapfuye bazize icyorezo cya Cyclospora, bikaba ari ubwa mbere hapfa abantu bazize iyi ndwara muri Amerika. Ishami ry'ubuzima n'imibereho myiza y'abaturage muri Michigan ryatangaje ku wa mbere ko abo bantu bombi bari basanzwe bafite ibibazo bikomeye by'ubuzima, ndetse bakaba bari bafite indwara zo mu mara n'umwuma ukabije. Wex Sayers, impuguke mu by'umutekano w'ibiribwa muri kaminuza ya Leta ya Michigan, yabwiye Reuters
ati iki kibazo cyongeye kugaragaza akamaro ko kumenya inkomoko y'icyo cyorezo no gukumira ko abandi bantu bakomeza kwandura. Ikinyamakuru Igihe akadomo rwa kiravuga ko Minisiteri y'Ubuzima yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yamenye amakuru y'imfu zatangajwe na Michigan. Cyclospora ni agakoko ubundi gatera impiswi ikomeye zishobora kujyana no kujya mu musarani kenshi, ndetse rimwe na rimwe hakabaho uburyo bukabije nk'uko ikigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara CDC kibitangaza. Gatera n'indwara yitwa cyclosporiasis idakunze kwica cyane ariko ikunze kugaragara cyane mu gihe cy'impeshyi. CDC rero yatangaje ko kugeza ku 28 Nyakanga yari imaze kubona abantu 6,707 bemejwe muri laboratoire ko barwaye cyclosporiasis, mu gihe abandi barenga 11,500 bakekwaho iyo ndwara batarabona ibisubizo byemeza ko bayifite, ariko ko hakiri gukorwa iperereza. Inzego rero zo muri leta ya Michigan zatangaje ku wa mbere w'iki cyumweru ko muri iyo leta hamaze kuboneka abantu 11,234 bafite ibibazo bifitanye isano n'iyi ndwara bijyanye n'iyi ndwara mbese, bavuye kuri 461 batangajwe mu makuru yatanzwe ku wa gatanu. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Washington nanone ahubwo aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu barenga 65,000 bahunze ingo zabo kubera inkongi y'umuriro. Abantu basaga 65,000 bamaze kuva mu byabo nyuma y'uko inkongi y'umuriro ikomeye yibasiye umujyi wa Spokane muri leta ya Washington mu majyaruguru ashyira iburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igatwika inyubako amagana. Iyi nkongi ikomeye yiswe Old Trails Fire yatangiye gukwirakwira ku wa gatandatu tariki ya mbere Kanama 2026 nyuma yo kurenga uruzi rwa Spokane ikinjira mu bice by'umujyi. Inkongi y'umuriro yakajijwe n'impeshyi, ubushyuhe bukabije n'umuyaga ukaze bituma ikwirakwira mu bice bitandukanye by'uyu mujyi, kugeza ubwo abayobozi bahise icyago kamere gikomeye kurusha ibindi byigeze kubaho mu mateka ya Spokane. Abayobozi batangaje ko inyubako ziri hagati ya 700 n'igihumbi n'ijana zangijwe n'iyo nkongi y'umuriro yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize, mu gihe inzego z'ubutabazi zakomeje ibikorwa byo kuzimya umuriro no gusuzuma ibyangiritse. Inkongi y'umuriro yatwitse ubuso bungana na hegitari 3,248 kandi kugeza ubu nta muntu wari watangazwa ko yapfuye cyangwa se yakomeretse. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi ya Spokane John Knowles yavuze ko abantu bagera ku 65,000 aribo bimuwe mu bice byari byibasiwe n'inkongi y'umuriro, kandi yavuze ko kuba barabashije kuvana abo bantu mu bice biteje akaga mu masaha make ari ikintu gikomeye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Amerika ishobora gufunga consulate zayo muri Canada, Ubuyapani na Indonesia. Igihe akadomo ko kiravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteganya gufunga ibiro bimwe na bimwe by'ububanyi n'amahanga byayo, ibyo bita consulate, mu bihugu bitandukanye birimo Canada, Ubuyapani na Indonesia, mu rwego rwo kugabanya ibikorwa byayo bya diplomasi hirya no hino ku isi. Amakuru agera kuri Reuters bavuze ko aravuga ko Amerika yamenyesheje inteko ishinga amategeko ko ifite gahunda yo gufunga ibyo biro 5 byayo byo hanze y'igihugu. Iki cyemezo kidasanzwe Amerika ifashe ntabwo gikunze kuba ko ibigo nk'ibi ngibi bifungwa icyarimwe. Gufungwa ni ibintu bisanzwe, ahubwo ko bifungwa icyarimwe. Iki cyemezo rero nicyo kugabanya ibikorwa bya Amerika hirya no hino, ndetse n'uburyo diplomasi yayo igomba kugenda. Ibi byaje mu mavugurura y'ubutegetsi bwa Donald Trump. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ubufaransa bimukira barenga 150 batabawe nyuma y'uko ubwato bwabo bwari bwahiye. Abayobozi b'Ubufaransa batangaje ko bimukira barenga 150 batabawe nyuma y'uko ubwato bwabo bari barimo bagiye kwambuka muri La Manche bufashwe n'umuriro ku wa kabiri mu gitondo. Ubwo bwato bwari bugiye kwambuka bujya mu Bwongereza, moteri yabwo rero yafashwe n'umuriro. Byatangajwe ko abantu 157 aribo batabawe bajyanwa ku cyambu cya Boulogne-sur-Mer, ariko ntibyigeze bitangazwa niba hari abakomeretse cyangwa se abahasize ubuzima. Ibi bibaye nyuma y'umunsi umwe Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Andy Burnham atangaje ko guverinoma ye izakomeza gushyira imbaraga mu kugabanya umubare w'abantu binjira mu Bwongereza bakoresheje ubwato buto. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Kadusoreze kuri ba mukerarugendo babonye inoti zireremba mu mazi batanurwa bari bambaye. Ba mukerarugendo bari mu biruhuko mu mucanga wa Marina di Ragusa mu Butaliyani binjiye amazi bagiye gutabara ubwato bwagize ikibazo, babonye amafaranga areremba mu mazi, ibintu bihindura isura. Ubwato bukoresha moteri bwari buturutse muri Malta bwagize ikibazo hafi y'inkombe za Sicile kubera kubura lisansi. Abantu bari bari ku mucanga bahangayikishijwe n'uko bari mu bwato bashobora gukenera ubufasha, bahise babimenyesha ababishinzwe
ni ukuvuga abashinzwe kurinda inkombe kugira ngo baze kubatabara. Abakozi bane b'ubwato bahise batangira kujugunya mu nyanja udupfunyika twinshi twari dufunze neza, maze amazi atangira kutujyana atwerekeza ku mucanga. Abantu bari bari koga bahise bihutira kujya mu mazi bashaka gufata ibyo bipfunyika. Byabaye rero imvururu ku buryo abashinzwe umutekano na polisi bahagobotse ngo bahagarike izo mvururu. Ibyo bipfunyika byarimo inoti z'amayero kuva ku y'atanu kugeza ku ijana. Abayobozi bahakuye hafi amayero 665, nubwo hari ibitangazamakuru byo mu Butaliyani bivuga ko amafaranga yose ashobora kuba yageraga hafi ku 700 by'amayero. Nyuma byamenyekanye ko abantu bari mu bwato ari abantu bane bakomoka muri Malta. Icyakora inkomoko y'ayo mafaranga ndetse n'impamvu yatumye bagerageza kuyajugunya mu nyanja byakomeje kuba urujijo. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibyo byari ibyasohotse mu binyamakuru. Amakuru aba ari menshi ariko tuba twabihitiyemo ayo kugira ngo abafashe kugira ishusho y'umunsi. Muze rero kugira ibihe byiza kandi muze guhaha muronke. Ni muri Inkwakuzi itarakora subscribe, ikora aho hasi kugira ngo tugiye dukomeza kubana mu biganiro bitandukanye, amakuru atandukanye, updates zigiye zitandukanye ndetse n'ibindi byinshi muzakomeza kumva hano ku Inkwakuzi. Muhahe muronke.